ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯗꯤꯅꯦꯁꯣꯔ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯦꯠꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯇꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯆꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯇꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯍꯣꯜ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯒꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯏꯄꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤ ꯏꯄꯥ ꯄꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯕ ꯅꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯏꯄꯥ ꯌꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯜ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯗꯨꯅ ꯏꯄꯥ ꯉꯥꯡꯍꯩꯔꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯂꯣꯏꯗꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯡꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯄꯥ ꯂꯥꯟꯅ ꯏꯄꯥ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯊꯥꯖꯒꯗꯕ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯝꯖꯤꯡꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡꯕꯤꯌꯨ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗꯒꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯆꯠꯅꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯡꯒꯜ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯃꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯔꯆꯅꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯏꯑꯣꯅꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯗꯤꯅꯣꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯦꯊꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯝꯕ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯑꯁꯦꯃꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯩꯊꯪꯗ ꯃꯄꯥꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯒꯅ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯔꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯕ꯭ꯂꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯥꯏꯕꯜꯅ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯕꯥꯏꯕꯜꯗ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁ 17:29 ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯩ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟꯅꯥꯎꯁꯥ ꯃꯔꯣꯏ ꯕꯥꯏꯕꯜꯒꯤ ꯚꯔꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯥꯡꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯁꯥ ꯅꯊꯟꯗ ꯐꯖꯅ ꯅꯩꯅꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯜꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯁꯅꯥ ꯂꯨꯄꯥ ꯅꯨꯡꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯍꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅ ꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯔꯣꯃꯥꯟꯁ 1:20 ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯏꯕꯪꯄꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤ ꯁꯦꯝꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯗꯨ ꯎꯗꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯂꯣꯁꯟꯁ 2:9 ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦ for in him hꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯗ dwell all the fullness of the Godhead bodily ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯉꯣꯟꯗ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯩ ꯑꯅ ꯍꯥꯏ
aduna hairiba text asidi ekhona khange Bible the Godhead haina represent ngamba ishora ma lay haina pale adu jade ekhoni yengse hairiba Godhead asida kana kana na member oi kana na masigi Godhead ase semi habse ekho Genesis 1:26 hai laishamba matamda ishona mi shamba matamda hai ishona ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯃꯤ ꯁꯦꯝꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗ us ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯁꯤꯅ us ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗ God ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯤꯕ꯭ꯔꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯗꯗꯤ Elohim ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Elohim ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ plural ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯅꯩ us ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯍꯪꯀꯣ ꯑꯃꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯜꯂꯦ us ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ 11:7ꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Tower of Babel ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯁꯣꯔꯅ let us go down ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯨꯝꯗꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯣ ꯆꯃꯝꯅꯍꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗꯁꯨ us ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ Godhead ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯦꯡꯁꯦ Matthew 3:16-17ꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯨꯞꯄꯦ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯂꯨꯞꯄꯦ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗ ꯁꯔꯒ ꯍꯥꯡꯇꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯖꯣꯟꯗꯀꯣ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯈꯨꯅꯨꯒꯨꯝꯅ ꯀꯨꯝꯗꯔꯛꯑꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯅ ꯈꯨꯅꯨꯒꯨꯝꯅ ꯀꯨꯝꯗꯔꯛꯑꯝꯃꯤ lightning upon him ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯉꯥꯜꯂꯝꯃꯤ verse 17ꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯒꯗꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯇꯥꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯦꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯅ ꯕꯞꯇꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤ ꯀꯌꯥ ꯎꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯃꯗꯨꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯖꯣꯔꯗꯥꯟ ꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯣꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯁꯔꯒꯗꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯦꯡꯕꯥꯟꯗ ꯈꯨꯅꯨꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯎꯏ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯏ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯍꯨꯝꯗꯤ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ Godhead ꯑꯃꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯦ Matthew 28:19ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Great Commissionꯗ ꯍꯥꯏ ꯆꯠꯂꯣ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯖꯥꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯨꯔꯣ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯂꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯧ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ Godhead ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯥꯜꯂꯦ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ 1 Peter 1:2ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯁꯤꯗ elect according to the foreknowledge of God the Father God Father ꯍꯥꯏꯕꯅ through the sanctification of the Spirit thawai asengmana sengdokpibigi mapana and unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ hai Prabhu Jesu Christ hai ba inba amasung Prabhu Jesu Christ gi e khipiba dugi mapana hai masida palebja Jesus adu thawai asengba ipa ishor haina pale adu yamaroi ba text amadu silare 1 John 5:7 je masida mu hai there are 3 that bear record in heaven Sargada record puba humlei the Father Mapa the Word wahi have kanano Prabhu Jesu Christ ni nakoina John 1:1 da khoi makha tarakli ngani John 1:1-3 da khoni ngom matanda Prabhu Jesu Christ gi ming ama word kawi and the Holy Ghost haibni thawai changbani and these 3 are one makoi hums amani masidigi khoina Bible zidigi mek chanang khang madudi Godhead haibase kanana semi habnada ipa ishor Prabhu Jesu Christa amasung thawai asengba sina pullaga Godhead ase semi masini masilai adoidi khona mu yengse Prabhu Jesu Christa je ishora magi divinity haibase magi ishorgi oiba magunje kari no haibase akhoina mu yengse adu hujiki matanda kanagumna Prabhu Jesu Christa je ishor na te kana haiba mi trinity takpiba lana takpiba machine ishor na te haiba kambu amalai madudigi khona section si Bible na haibse kari no haibjing 1 John 1:1-3 da hai ai adum explain tawjarake nakoina manipuri da phajana pabiro Bible dam ahobuda wahi do lermi wahi do ishogol loinarami wahi adu ishoni hai wahi adu ishoni habdi Prabhu Jesu Christ je ishoni hai asumna the same was in the beginning with God ahobuda su ishogasu asum oirami hai samanana ishogasu ahobuda asum oirami hai aduna verse da Prabhu Jesu Christ gi mapana
pot khudimuk semgani mahak yaudana karigumba amta semde hai aduna takpudi aikoina prithvi se kamaina sem kheba matamde shogi sindagi tholopo wai kaktana semi habse aikoina sam da su sam 33 da su aikoina khangre hadisigi 7 8 sigi matung na su aikoina khangre adoi tadi prabhu jesu krista je lai semba mapuni kaisu lai tabdegi punamuk sembane aduna mahak se mapung phana mahak se ishorni mangonda omnipotent oiba adugumba sakti ado lay have say lere adu John 15:5 to jo O now Father glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was pitibi something I dig hona ipai show I nang laiminat na nang share to roba nang nating ngana do ingonda nating ngana do phongdok view aduna aibu ngalan view hai masina takudi Prabhu Jesu Christ ipa ishona hek lairak padigi Prabhu Jesu Christ laire habsne he is everlasting lombana idnam hak laire habse masina tae aduga Romans 9:5 masidi paragum se masida jo habse keno Prabhu Jesu Christ je ishoni bor phangaba ishoni God blessed forever hai ko aduna is sine ma ishoni hai aduga Isaiah 9:6 masi yamaru oi sida prophesy ni sida unto us a child is born aikoid anga mapokre unto us a son is given masana pam pibire the government shall be upon his shoulder maki sarkar ase maki mareng banda laigini maki maming di wonderful kogani angak ko counselor the mighty God ngamba ishor the everlasting father longmanai deba ipa the prince of peace ade ingtha totbagi prince haina kogani ningthong masa haina kogani hai masina tapudi Prabhu Jesu Christ je keno masi everlasting father ni habidi masina tai je keno ipa ishom makta laiba kun khudimu mongon de lei haibudo masina tai everlasting maji everlasting father ni haibigi athadi masina tapudi ipa ishor lomanai de ipa ishor aduga Prabhu Jesu Christ ga sammanai habisi sina tai adu Colossians 2:9 da khoina ngasai ju pakre haidi God had amada ipa ishoda daigedaba kudimodo Prabhu Jesu Christ ngoda suna lay hai mata watna lay hai na Colossians 2:9 da tai adu Colossians wall gi 17 ja he is before all things by him all things consist hai aduna koina 15:16 koina aduda yenga ju khangani malam prithvi se Prabhu Jesu Christ na loine sembi khibani habse masida hai aduna malam prithvi universe se sem bringe mamdinge mahalere habidi ipai sogalaina duna lagle habne among mai ka 5:2 da hai Prabhu Jesu Christ the Bethlehem ipratha da pokani habne henko aduga magi maje adu Israel gi sasan tawba amu oigini aroi bigi line da who's going forth have been prepared of all from everlasting hai mana satpa mana lakpa habse lomba nai da badagini hane everlasting habs no beginning no end having masine takpati Prabhu Jesu Christ je ma ahobusu leite mahak loibusu naite ipa isosu ahobu leite loibun nesnaite shor habse ma tanda laijarambani ma ki haurpham leite ma ki loipham leite lomba nai da amadina lomba nai da pali aduni Prabhu Jesu Christ je masini habse masine adu Hebrew 1 ge aita ju hai ko masi kanana habno ipa isonu Prabhu Jesu Christ on hai thy throne of God is forever and ever hai matam kona buku ena nangi sanga samji laigini a scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom nangi ning tholeba ki wain thoda di dharma sen bagi wain thoda ni hai lichai heko magi scepter adi wain thoda wain chai ado aduni dharma sen ba wain gi phaiga sai ni hana sum hai masidi ke khoin tai madudi khoina Bible da haibagi matuna Prabhu Jesu Christ je omnipotent oi omnipresent oi omniscient oi ma ki horpham leite ma ki loipham leite adubu Bible da mahak se khoi mi bu kanbini ai gi da mu mak taing panda lak pumaramna aduna Bible iba mishna aya ba mishna ma se begotten hai John 3:6 na only begotten son hai begotten hai ba sina min tawdi ekhoina mahak se ishona semakpani hai ba nate malam prithvi da lakpagi damak mioi bu in a science olakpagi damak mak begotten hai ne aduna mahak ti fully 100% many 100% god ni have se masi ekhoina kawgum jiko isna masi bible na tapi bani
mathangda amuk thawai asengba gi manam da yam confused atun lay adu bible da gi khun yengse ainang character mangon da lay da gun hanko gun ni fuka haige samna adum na yengse na koina hariba texting se na koina study to view na koina no tor pa view hariba texting se na ina kanda thawai asengba se ishona tabra haibdo koina amuk yengse ba sida hai number 1 thawai asengba gi pungning lay hai Romans 27 da sida ko he searches the hearts he that searches the heart knoweth what is the mind of the spirit hai is the mind of the spirit ayam sindala rogi ko mind of the spirit hai thawai asengba gi magi pungning ama lay ada ishora ama lay de pungning lay prabhu jesu christ gi pungning lay khoi pungning lay adu mai tawdana thawai asengba su pungning lay ani subada yengche thawai asengba na the holy spirit know the deep things of god haidi ishora ama da lay gi da gun khuding mak to ishora khangba khuding mak to mahana loina khangi hai 1 Corinthians 2 gi 10 11 je na khoina parti khoina khangani god had revealed unto them as by his holy spirit for the spirit says all things ye the deep things of god hai masi khatna ina explain to ning bese thawai aseng bana ishor gi oiba hakchanba ishor ma khakta da leiba ishor na khangba kudingma hakchanba kudingma to ma punam do mahana thi hai masina takpudi thawai aseng base maana loi khangi hai masi loi khangari ma je ishor ni ko masi khoina laire mathang da mu yangse verse 3 da masi text an pa bi question of ai hore mu explain to jake 3 da hom subada thawai aseng bana ikoi bu ching bi bangami Matthew 4:1 da prabhu ji sukhrist de baptize robu matung da thawai aseng bana lamhang da ching bi khi hai aduna ikoi chu thawai aseng bana koina sakata lambi singa do ching bi bangami number 4 thawai aseng base nungsi hai mongonda mi bu nungsi ba hai Romans 15 gi 30 hai ko sida asumna hai the love of the spirit hai thawai gi nungsi ba hai bele thawai gi nungsi ba de thawai aseng basina aikoi bu nungsi ipai shon aikoi nungsi prabhu jesu christ nungsi bagumna thawai aseng bana so aikoi bu nungsi hai base sine ade mathang da thawai aseng bana semba ngami hai base job 3:3 gi 4 da the spirit of god had made me shogi thawai na ibu sembi dem thawai aseng bana ibu sembi the bread of the almighty had given me life hem ngam ba ishogi soraduna engon ahingba punsi pi hem aduna thawai aseng bajina semba ngami hebse mathang da tarukta the holy spirit is called rod thawai aseng base ishor lord haina kawi se 2 Corinthians 3:17 the lord is that spirit hai masina habdi that spirit that thawai aseng badu mapu ibungoni ishor ni hai lord mapu ibungoni hai aduna thawai aseng base mapu ibungoni habsini mathang tadata thawai aseng bana ngangi hai sida xik 29 da philip da ko hai philip da thawai aseng nai salo ko hai diba ma chero sita kakhlo thopian gi nupa na bible parala pakhang da matam da thawai aseng na salo hai bani mana nei nari bisir yaw hai masini ko thawai aseng bana ngang bang mi hai bani pai sona ngangi prabhu ji suna ngangi thawai aseng bana su ngangi habse nipanda thawai aseng bana lamjingi and John 16 gi 13 da ade asumba thawai do la kan khoi bu asumba khuding mukta hana lamjing bigini hai similare sam sa chi chnap sing mapanda the holy spirit hears thawai aseng bana tabi hai hojiki dai hojiki hoi for he shall not speak of himself ma sam thinking mang whatsoever he shall hear mahang taba khuding hamni habis na di mahang na tabi mahang na that shall speak mahang na sungangi tungdala khadu utken hamni aduna masina ta khudi thawai aseng bana khoina haibase thawai aseng bana tai habisine taba ngami sakti lay tenda thawai aseng bana ikhoi bu comfort pi habni siko 11 da thawai aseng bana ikhoi bu ya thang pi habni masini ko aduna thawai aseng baje khoina comforter hai ra chu khangna dije masi comfort spi habse masini ko masi lere aduga mathang da ikhone 11 da taram thoi da thawai aseng na ya thang pi amne x 11 ge 12 da thawai aseng bana spirit bend me to go with them nothing doubting moreover these 6 brethren accompany me we enter into the man's house thawai aseng bana kana da haiba peter da salo
Cornelius ki maram de Cornelius ki mi taru che pura chalo kare su chingna no hai adan thawai aseng bana yathang pi bang me train thoida thawai aseng bana forbid sai forbid adi yadaba tawgunu si tawgunu hai bu thawai aseng bana hai Acts 16 gi 6 7 da hai makhoina ko aduna paigera Galatia da sale Paul hoi makhoin sale aduga thawai aseng bana ko were forbidden of the Holy Spirit to preach the word in Asia da ishogo paul sandok na hairame adugi matunda makhoina Malaysia da lai hamni masilera and but the Spirit suffered them not maduda chu makhoin thawai aseng bana lai hande hani silare tarong dwedi the Holy Spirit bear witness thawai aseng bana saki fi Romans 8 ki 16 da thawai aseng bana henko saki pi hai with our spirit akhoi ki thawai go loina na thawai aseng bana saki pi hai akhoi ishor gi machani hai bi saki pi tara maridam thawai aseng bana tung da thokada basing ado haidoi 1 Peter 1 gi 11 hai masini akhoi na tung da thokada bari Prabhu Jesu Christ na akhoi gi dam la aga sibigani habse hana haidoi habse masi thawai aseng bana haibi haina sum piri tram ngadi yingche thawai aseng bana akhoi gi dam papi akhoi gi dam haije bi hai Romans 26 da asum tawdana thawai aseng bana su akhoi gi ona na mateng pangi akhoi na kamai na prasna tawgane habse khangde adu thawai aseng bana akhoi gi dam ko akhoi na haiba ngamdaba teng thabuk loin haije bi hai tra thukta mu yengche thawai aseng bana akhoi na thawai gi oiba spiritual talent thawai gi oiba talent sing adom hang bi hai masi na khoi paro 1 Corinthians 2 ki 4 to 7 da na khoi na para de khoi na khangani mathang trate subada thawai aseng aje khoi na wahai magi pungning je wahan ba yai khoi na aram ta khoi na pap to bu matam da thawai aseng ba je wai habs ne ma ki emotion lei hamni magi pungning habse nungai ba harau ba habse thawai aseng ba je phawe hamni Ephesians 4 ki 13 da adan thawai aseng ba je wahan ganu haise adiga 18 that the Holy Spirit teaches thawai aseng bana khoi ba takpi tambi hamni Luke 12 ki 12 da for the Holy God shall teach you in that same hour nang na haide pungpam du nang kari ngangani kari tawgani habdo thawai aseng bana khoi ba takpi ni hai mathang da thawai aseng bana khoi je ishogi ning thole bakta sang ningai gi dam khoi ba pathan thawi Revelation 22 gi 17 da the Spirit and bride say come let him that hear henko ta ba mission lao hamni khorang ba mission lao hani ahing bagi upambi to lemna lao haina thawai aseng na khoi ba pathan tawre kunda thawai aseng ba se akhoi na thawai aseng ba de gi ma akhoi na ti nang ba yai habsine akhoi na mi ma gi maram da ti nang ba yai pai shogi Prabhu Jesu Christ ang maram da ti nang ba yai adu thawai aseng ba maram da ti nang ba yai habse akhoi na kawrai da bane masi Matthew 12 ki 31 aduga am ngak pam na thawai aseng ba ma ta ti da ngak sho Prabhu Jesu Christ ang min ngak pi ngang ba di kupik ni hai adu thawai aseng bi gi ma ta ngang ba je masi di su ko pi ro hai masi am sathi bani sinausa masina tak masida gi khoi na khangi thawai aseng ba je ishoni habse masin khoi na tai 21 that the Holy Spirit can be vexed thawai aseng ba gi thamoi je ma je wahan ba luman ba aduga khoi na nunga handa ba do khoi na yai ngammi hane Isaiah 63 gi 10 but the rebel backs his Holy Spirit hai khoi na strogi mak da lan hawi masina ma ki thawai do yamna wahal la mi han yamna awabu halami habse mathangda mioi bana thawai aseng bada oidaba ngang ba yai hamne X5 ki 3 da Ananias amsung Sapphira na thawai aseng bi mak ta thina ngang habdi paisa do mokhoin huralami habse masine ba losan duna thamoi hamne aduga 23 da thawai aseng baje ishor kawi hai 5 ki 4 da hai Paul na haibani ko masida mokhoina Ananias Sapphira da mokhoina haibse Ananias da haibse karino haiba matanda aroiba matamda haimne ko nang yonga tab yondringe de nang oire adu kamai tona nang minang nimno nang si minam mi oiba da minam banate but unto the God shoda minam bani shoda haibdi masda context ki matung na di thawai aseng pa haibani masina ka ku di thawai aseng je shol kawi haibani aduna mi oiba na su thawai aseng base themba yai haibani Peter X5 kin 9 kamai tawdana na khoina thawai asengbo to tame the spirit of the Lord kamai tawdana nangna henko masing saigi matang nangna kamai tawdana thawai asengbo sibu nangna themi bano haibani 25 time the Holy Spirit can be displeased thawai asengbo je pungning nungai handa ba pelan da ba habse ngami Hebrew 10 29 haibani sida
last part had done despite unto the spirit of God happy ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯞ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯚꯨ ꯖꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯒ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯀꯣ ꯄꯦꯜꯍꯟꯗꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏ 26ꯇ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕꯅ ꯀꯔꯝꯕꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯣꯔꯗꯦꯟ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯀꯅꯥꯕꯨ ꯑꯣꯔꯗꯦꯟ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ Acts 13ꯒꯤ 2ꯗ They ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, Thawai Asengmana hai, separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Thawai na Paul ka Barnabas ka khandu aina ma khandu krapni hai. Masini ka. The Holy Spirit has a will. Thawai Asengmagi ma ki will have se. Ama lay have ni. 1 Corinthians 12:11 hai ko. Severally as we will and last part ko. Severally as he will mana ningbagi matunda akhoi je mipum khudimta Thawai Asengmana tongan ba khaidokani khudon pibigani haina sida tongan munda pigini hai sino ko yengbiro 28 the Holy Spirit sends God's workers forth Thawai Asengmana isogi thabuk suba mising de thabu ngame si mafam je chalu si mafam je chalu haibje ma haibu ngame Acts 13:4 haije being sent forth by the Holy Ghost haibje Thawai Asengmana mokoi Paul Barnabas sada mokoi Silukia da lami hai mathangda Holy Spirit makes decision Thawai Asengmana decision ko lawbu ngameba phirep lawbu ngameba masini Acts 15:28 hai ko it seemed good to the Holy Ghost to us to lay upon you no greater burden than this necessary thing ko haide bada ka lebe sindegi hena ko na khoida masigi problem ni pigidam na habse Thawai Asengmana phai hai masina decision lawbu hai masina masiguma misindan si tawrodi phai si tawrodi phai 30 da Thawai Asengmana akhoi gi damak sakipi Acts 20:23 da hengo that the Holy Ghost witness in every city sar khuding da Thawai Asengmana sakipi hai saying that bonds and affliction abide with me hase masini mathang da Thawai Asengmana choose overseers church jengsanga da mi sing ado man khalli hai khanbang man khalli Acts 20:28 da take it wherefore unto you yourself and to all the flock over which the Holy Ghost had made you overseer. Thawai Asengmana akhoi je church yengsinaba mi ama oina akhoi je sembi khrabani habse masini masi and 32 the Holy Spirit sanctifies akhoi gi pap sengdokpa akhoi gi hakchang da leiba amotpa makai sengdokpa gi thabuk se kanana neba Thawai Asengmana ni Romans 15:16 da asumna na khoina pabi ro being sanctified by the Holy Ghost as Thawai Asengmana akhoi je sengdokpi hamne 33 da Thawai Asengmana miyoiba ko communion tawba akhona wari watai sana base paw khodo phojin to bujing ngamali hai 2 Corinthians 13:14 da masina hai ko and the communion of the Holy Ghost hai masigi mai da Thawai Asengmana khoibo sina haibni am pararo ge sinausin matam yam leite ko aduga mathang 34 da akhona amung jengse the Holy Spirit can be spoken against Thawai Asengmigi mai ta akhona ngang ba yai akhona Matthew 12:32 da hengo migi sida ayam hairoge migi masai gi maramda ngangba yai adubu Thawai Asengmagi mai ta ngangba habisi copy roi hai unpardonable sin ko Prabhu Jisu gi maramda thina nga ju masidi copy bungami adubu Thawai Asengmana sin nga di suko copy ro habse adu kanan hen sati habse khala yengu Thawai Asengmana akhoi papi ni habse khangali John 16 gi aita when he come he will remove the wall of sin tayang panje ma pap tawre habda mana khangi mi amana ai aina papi ni aina tawkiba pap to khangan bagi thabak che kanana ai pap ai che kanana khangali Thawai Asengmana khangali masilare mathang da Holy Spirit instruct Thawai Asengmana akhoi bu pawtak pi nihama 9:20 da haibache masini ko yengo masida yengbiro masigi matungna Thawai Asengmana pawtak pi habni good thy good spirit to instruct them haije the mathang da 37 the Holy Spirit searches kona Thawai Asengmana thi hamni kona ngasai ju pa khre 1 Corinthians 2:11-12 da aduna Thawai Asengmana thi bangami khangdaba makai ado thiraga khangbangami shogi maramda ju thi bangami habse masini ka the 38 the Holy Spirit strive Thawai Asengmana ju kanna lam thengnai habni sida Genesis 6:3 da my spirit shall not always strive with man ai Thawai na ko mi khanar roi haibidi mana Thawai da ngangbira puning honinga gi nam khana duna sitau na haiba dugum to khana roi haibini mathang da 39 da the Holy Spirit sells the believer
thawai aseng bana thajaba mission ese chum nambi han Ephesians 4:30 yang saju ba khare aroi bada whereby ye are still unto the day of redemption ekoi gi anang khubang gi numito yogdi pawa khun chum nambi han thawai aseng bana 40 aroi bada the Holy Spirit is a gift to those who ask aduna hangba mission adu da thawai aseng bada kudo noin pibi hai Luke 11:13 da nakoina khangani masine ko aduna mama asine akoina ipa isoda thawai aseng bada ni betara gadi mana pibi gani hai aduna ichnaw sa akoina huji yengre hai ba akoina huji pankraba gun nipu asidagi akoina khange thawai aseng ba se ishorni habse maji omnipresent oi omnipotent oi omniscient oi habse machine khangre akoina yengchiko mase thawai aseng bagi maramda akoina magi quality jina thawai aseng baje omniscient oi akoina ngasai 1 Corinthians 2 gi 10 to 12 da akoina pagre ishona khangba makai ado mahana thi mahana khangi habse machine tapodi loina ma omniscient oi habne mathangda thawai aseng baje omnipotent oi hai maramdi thawai job 33 gi 4 hai thawai aseng bana ikhu sembi bani creation gi matam da ju Genesis 1 gi 2 da ju ko thawai aseng bana ising gi mathakta hover tawra salam i habse machine ko aikoi mi semba matam ju akoi gi thawai habse kanano da thawai aseng bana neba ishor gi shor habli thawai aseng bu akoi da handalaga hing baneba machine omnipotent oi omnipresent mapam khuding da lei hai Psalm 139 7 to 10 da David hamni ko whither shall I go from thy spirit nangi thawai gi kadai da satkhani hengo aina nangi presence gi kadai da chen bangangani sarga da leira sunang leirame norok ta sala sunang leirame hengo aina masa palaga samodi apum phom da sala sunang leirame aduni nangla yawdo bom phom leite hamni masina ta khudi thawai asi hai aseng bade mapam khuding da present tawi habsneba adu masin lare aduga the Holy Spirit is eternal thawai aseng bade lomba naide hana Hebrew 9:14 da hai ko masida sumna habje masigi mayada through the eternal spirit habje eternal spirit habdi lomba naide ba thawai aseng bade lomba naide masine John 14 gi 17 da ko thawai aseng base asumbani habse masine ba masidagi tai matudi thawai aseng baje omniscient oi omnipotent oi omnipresent oi ipa ishorju oibagumna prabhu jesu christ ju oigumna thawai aseng basu mokoi loina oi mathang dai khoi yengsiko thawai aseng base ipa ishogi mahut sinba representative neba mate representative oina leba magi mahut ko Matthew 10:20 da for it is not ye that speak but the spirit of your father will speak in you adu nangon ngang bi depse thank God ipa ishogi thawai na ni hamne aduna thawai aseng baje ma omnipotent omnipresent oita ju ipa ishogi representative oina lai ba ma je 11 Matthew 12:28 ju ko masida ju ko aina by the spirit of God ishogi thawai gi mapana saitan je tan thok I haina asumna hai ko Jesus na havni masida habse mana thawai aseng baje ipa gi representative ni mathangda mu thawai aseng baje prabhu jesu christ gi representative ma gi motion ba mi shu oi prabhu jesu christ gi mahutta thawai aseng bana su lebe ipa ishor gi mahutta thawai aseng bana su represent away ba masi kaw gum je ko Romans 8:10 da you are not in the flesh but in the spirit if so be that the spirit of God dwell in you now if any man have not the spirit of Christ he is none of his haje masi gi text na kona thawai aseng baje ishor gi representative ni aduga prabhu jesu christ gi represent the spirit of Christ hai christ gi thawai har ga jo adumaina khangnei ba ma je koina kawgum si ko aduga ipa amasung prabhu jesu christ na thawai aseng baje thai ba John 14 gi section da aina ipa da prachna tawgani mahana ana atopa nakhoi bu puning another comforter ama pigini mahana nakhoi gi matam khuding da leigini hamne masiko Luke 11:13 da haibani aduga hangba hengliba mipum khuding da ipa ishona thawai aseng ba pigini hai aduna thawai aseng baje ipa ishona ju thade aduga John 15:26 hai ko but when the comforter is come whom I will send unto you from the Father hani adu prabhu jesu christ na tharak ko je kan ipa da gi prabhu jesu christ na ikoi da tharak pani hai ipa ishona ikoi da thare aduga prabhu jesu christ na ipa gi mapana thawai aseng je ikoi da thare achin ta kuri ipa ishona ju prabhu jesu christ na ju thawai aseng ba thare hai je ikoi na kawgum si henko which proceeded from the Father ipa da gi lakpani he shall taste of me
मासे इपादगी लापनी अदु प्रभु जीशु कृष्ण कनागुमदा अखोई थवाय असंग थाबी ज्ञानी इपाद हाइब मतमदा प्रभु इपा ईश्वरना प्रभु दे पिरनी अदुगा थारानी प्रभु जीशु कृष्ण थारानी अदुगा इपा ईश्वरना थवाय असंग थाबा ngami habsi silare aroi da salajen how is God one matau kadam na ईश्वर से अमत ओइकेबा Deuteronomy 6:4 Hear O Israel the Lord our God is one Lord see the Lord habse kanano habe matana masi Jehovah ne the Lord habse Hebrew wai the Jehovah hamni lo amma khatang self existence matanda laijaba ado our God habse na Elohim habni hariba ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ Elohim ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ God head ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ Matthew 12:29 ꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ Galatians 3:20 ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯖꯦ Now a mediator is not a mediator of one but God is one ꯏꯁꯣꯔꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ 1 John 5:7 ꯗ These three are one ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯍꯨꯝ Father Word ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯦꯡꯖꯤꯀꯣ They are one in purpose makoigi pandam makoigi pungning aduga makoigi goal koi miyebu kan biningai gi dam miyebu gi arang ko bongi dam makoigi pandam makoigi pungning aduga makoigi ball amata oye masini ko ipa ishorna pambasu miyebu kan bi pami Prabhu Jesu Christ gi pungning de lebse miyebu kan bi pami thawai sangmana pambasu masini ba sumai to dun makoi ahum je union je makoigi unity oina amata oina lei habne ba Henko adubu makoigi kaugumje aduga makoigi personalities makoigi tongale henko they have different personality henko ipa ishor thawai asengba makoigi personality tongale ipa ishor amsung Prabhu Jesu Christ haje akoigumna haksang ama lei hai henko Exodus 33:20-23 na khoina pabam tam khangni Moses samni nangna igi mai uba yaroi my face samni ko ishor have je mai gi mai thong lei you cannot see me adu ai uba mission hai adu yengo ai nungjao 21 da ko ai jung thou shall stand upon it sing nakan da lepkani nangna lakani aduga sidai ko I will cover thee with my hand while I pass aina paling da ai khutna nangbu khumjangani hai adun haibadi ipa ishor jama gi makut lai hamni aduga mana last 23 da hai nangna ko ai gi back hai ko nangan gi saru khaktang ugani hamni nangal laidi mang lai masina haibadi hakchang body ama lei habse khoina ta Prabhu Jesu Christ lei khoin tang pan da la khame ma khange adumai tawdre ipa ishor su lei adubu thawai aseng bajidi ma su mini adubu ma ke saktam je kamai to ma gi body leibra laitabra ma su ubangam de masidi khoina khangde aduna masigi maram dadi ai ngangjara roge maram di silence eloquence masida ngang da bane hena param di khang da basigi maram da ai ngang la di hena pap tagne ba ma su ishoni omnipotent omniscient omnipresent adubu ma ki mi amaga ishor amada laigidaba person abudo adu lai adu magi saktam di ubangam de kamai to buno koina explain to bungam de habsne aduga makoigi roles tongale arang khubam da makoigi role tongale ipa ishona supreme judge oina ko ma lai Prabhu Jesu Christ na aikoigi laisemba mapu aikoigi wanom biba aikoigi kan biba mapu oina ma ki role ne thawai asamba gi role de yam khre ai khoina ngasai yam hai khre ko aikoibu asumba da lamjingani aikoigi puning da thawai asengma panangang bigani ai pap to raibse thawai na khangbigani pap thadun ngai thabaksu thawai asengma aikoigi puning na ngambi ra khangani aduna magi role se yam chawre aduna hairiba makhoi sing asina laisemba matam dasu ipa Prabhu Jesu Christ thawai asengba je makhoi omna semani adubu main party Prabhu Jesu Christ na lawe henko loina mo ipa ishona Prabhu de sine aduga thawai asengba ju yawi habse aikoina makhoi role loi lawe ba aduga arang kubam haibsaju ipa isho yaudana mi bukan bibang amoy Prabhu Jesu Christ gi thabu yaudana ipa isho khakne khoi bukan bibang amoy thawai asengba gi thabu yaudana akhoi bukan bibang amoy khoi ahung gi thabu asigi mabana akhoi bukan bibani habse hoi main role Prabhu Jesu Christ na lawba taragasu thawai asengba yaudana de khoi amta arang kubam phangoi nauna pokpa habse thawai asengi mapana ni nauna pokta gi isho gi ni thole bakta chaloi hana John 3 gi 3 amasung 5 ta haibse masineba aduga khoina roib da salasi chinausa koina Yang adubu aikoina ipa ishor amsung Prabhu Jesu Christ bu khuram gadabni thawai aseng bu khuram haina Bible da yaute mase ishor mo warasu omnipotent omniscient omnipresent orgaju khoina khuram haina haide aduna khoi khuram moidabni aduna aikoina ishor da address tawbuju ipa da khak address tawgudabni kana gi mungda Prabhu Jesu Christ gi mingda aikoina Prabhu Jesu Christ gi mingda direct ipa ishor da pathana thaw haina aikoina Bible da yaude ipa ishor haiga loira pada Prabhu Jesu Christ gi
ꯃꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯊꯅꯥ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯥꯏꯕꯜ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒꯣꯗ ꯍꯦꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯄꯥ ꯏꯁꯣꯔ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯁꯦꯡꯕ प्रभु जीशु ख्रिस्ट मखोय अहमना पुलगा सेमबनी हाबसिन अदुबु हाइरिबा मसिगी गॉड हेड सिदा मोय अहमजिदा इपा इसोरना ngam ngamba gumna loina mo omnipotent omnipresent way adubu masigi symbol ko mokhoy gi function da ipa isona ngam ngamba gumna ma ki role ja adumaina lawi hengo adumaina akoina प्रभु जीशु ख्रिस्ट na ju mana ipa isor da gi adum hanthabegi mong da akoina bible da i maram de makse mi oina oibegi ni adubu loina ipa isona khangba khudi manghan प्रभु जीशु ख्रिस्ट लापजे कनामतना खंगदे इपा नतना कनामत खंगदे है प्रभु जीशु ख्रिस्टना इपा इसोरना माना लाकदब नमे खंगदब्रा हाइबदि नते मा खंगेबा अदुबु मा की ह्यूमैनिटी मियोइबा अमगी साइडे येंबा मतना मा खंगदेबा हाइबनि मसिनि को सिनाउसा अदुनि अदुगा अखोइना थवाइ असेंबा सिजु अखोइना खुरमोदे हाइदे मसि बाइबलना ताकपिबनि बाइबलना हाइखरबा पिबिखरबा ऑर्डर असिगी मतुने अखोइना चुमना ससि मसि बाइबलना ताकपिबदुनि अदुना अखोइना मखोइ अहुमजे इपा इसोर मखोइजे personality tongan tongali mokoi gi role tongali adubu mokoi gi pungning di amat oina unity oina amat oina khoi mi bu kan piba haiba role asida lauduna lai habse basini sinausin aduna haidiba asumba sigi matung na khoina chalase ai khoina patna tawda khoina sum kana misna video yemba samon sandok puchina ipa ji su oina asumain hai ko masi yade bible da asumhaina ko haina haide ipa thawai asengba ipa thawai asengba kana asumhaina mina haiba lei ko masi bible da haiu haide aduna haiu haidaba bible na tawgun haina takpi daba dudi akoina tawgumsi hoi mokoi loina mo pangan sakti samane adubu koi bu kan ngai gidama mokoi ohum isor ohum leram majida aina thawai asengmagi role loge aina masanu pa gi role loge aina mapa gi role loge ana mokoi masa mangna surrender tawraga submit tawraga lawjagiba role ni हाइबसे मसिनी बाइबल ना तापीबा अखोइना गॉड हेड हाइबसे मसिगी मारमदा अदुना ताबीरबा मयामदा इशोरना बोर पीबा वैष्णो हाइरेबा सरमोन असे इसिनाउसं हन्ना टेक्सिंग असे पारगा फजना नैनबिउ हाइरेबा सुंबसे अखोइना पाइदना चलसे अदुगा मिपुं खुदिंगदसु ताबीर ताक्सी हाइबसिनी ताबीरबा मयाम खुदिंग इशोरना बोर पीबा वैष्णो पछना तवगे सगदा लेबे पाइसोना कि तवगांदगी अखोइना God had a sigi madam like when a Pazana Bible like when a Tidokuna Kankre, when a Kankraba sigi matuna Satuna Sapungamambu, the Aribu couldn't touch Nana Port Pinabu. Prabhu Jesu Christ in the Kurum Zari. Amen.